Good evening Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite rena ntuku njega narua ni Jumanne tariki 20 mweri jojo Januari mwaka ni 2026 mbita wa kabwe mutharimi kango shore nkathoshe mwanya ni bwega muno no ndubogita na mbere kurumirira akiri nyomba ya nteto gututhura witene batu ikinya gwe kinya no ndubaku tugitwika nyomba nteto itongeretie kathetune ka mero no ndubogitumi kiu kumakiri nikiriwe na kimoni moni. Thank you very much. No kairi karibu kiri mubango jwa nkathi ya nopeo ni mubango jura tukuretaira tukiaraniria na barabonde baitonyetie kiri mbatekano ngurumanio nkindano nene ya siasa cia 2027 gukirokira tigiti ya kiama kia Mumiro na kio ni kiama kia nopeo na narua turitegera mbatekano ya Thangatha ward na turina bwana Matthew Mwenda Igweta. Karibu sana. Asante. Karibu sana na it's a pleasure kwithira twatanite na uwe. Thank you. Kiri mutegeri Mwenda Igweta no. Mbuge Mwenda Igweta ni mutana wa mukuru eta wa Nto Igweta aumite ntura ya Kathi kana Kianda ndene ya sublocation ya Nyankine egurune location etura ya Thangatha ward au niambumite kachirirwa Kathi kathomera Kathi primary ngaeta Kiurani na rasaidia Bochogoria secondary na thai nini umwe watongeria baraba kuruira itikia Thangatha ward kia MCA na nonto bwai witonyetie kiri ntangurutano cia gisiasa nonto kainge kwi njira nyingi cia gukiria mugongo daktari na ukirakia mugongo na njira ciawe mwarimu kirasine na njira ke indi nonto bwai urikiri nkinyangano ya giti kia gisiasa mbere mbue Mr. Kabwe unde Mwenda Nto Igweta kuthwania wetio utongeria bo Thangatha wadi na njira ya kura timwago either yo wetwa MCA rietwa rinene kana mheshimiwa kana mbuye ni njira mbonete ya kuumba kwa mass kana uchwa utonga mbuye no ndite ngui nyingi muno ikona mbecha na nkaya mbecha indi kamba ilite nkona ndene tura retu ya Thangatha ward twina utaukirwa bo utongeria bubwea utongeria kwa kuwakilisha interest chiantu ba Thangatha at county level utongeria bwa kureta services kana utungata kiri antu ba Thangatha kona itutaukiri no utongeria kinyabo utunga sheria ira chumbikio tethia antu ba Meru antu ba Thangatha na inyate Meru haki nyantu betu bonde bandeguru yetu Kenya nonto nyamuntu Thangatha imu Kenya kona tutena utongeria pou kona Thangatha ni chokete anyuma da Thangatha iri imwe ya ward ira ndene Meru County ira inanya antu baba inge na kura inyinge obwo no tubati kuingia gake by numbers kana kiri uringi bwa kura itubati nya kuonekana tukiarama ki maendeleo tukarama inyake kwithira twina utongeria bubwea kiuni kimwe kira gitumite nkaua ntitikiria Thangatha yendelea utongerwa na njira irete batiri ntithiritikiria Thangatha yithira eno utongeria bukua
Thangatha ni kwenda utongeria kwina mwerekayo mwea bukutamanwa inya iwodi ira ingi na antu bara bakuma wonsi ira ingi. Ni mbibiongwa bilomete nyongo. Ni mbibiongwa birikiriro na gukaya kwa akari ba Thangatha ward. Aranya melu manyungone Mr. Kabwe kambuge tuwe kuona katiba enjaru na tuwe kwewa into gitwa devolution ara twina utongeria kana wathani bwa county as a level of government ukiakwelia mwaka your devolution your mbere your 2013 kwia mwaka 2017 twari na gavana yetu wa Munya, Thangatha wandi twari na MC yetu wa Kidunya. Nkiale lakia kiri health sector itwari na chibitari ya iri at a level ya Kunati health center ya umire to a level ya dispensary within a period of 5 years ya kinya level ya health center irethira ina ndaitari umwe ndaitari 10 abaile irethira ina maternity functional irethira ina inya laboratory na chibitari irethira inya ina ambulance na ukiya wita chibitari uni ari nyanda wana utungata bobwea kire ugima bwa mwiri mbege chibitari ya igili ya umire level and dispensary ireta to a level ya health center chibitari ya Mwa kinyayo yare level ne mona chibitari ya Kunati the same period kurombeka kwena utongeri bo muntu etawa Munya na Kidunya ari MCA kuraithira kwena health center kuraithira kwena dispensary ya Githu kuraithira kwena dispensary ya Nyankine Kathi kuraithira kwena dispensary ya Ankamia icho dispensary irachiarikwo igitene riu na kuma igitene riu mwanka ruare katuitite mwaka your 14 your devolution actually itamia ithatu ya devolution gintu kira kiondiaria twe kuthura MC urai kweru ari ukiawita chibitari ya Kunati ya chokere to a level ya dispensary irauma kwethira ena ndaitari 10 abaile ya choka ndaitari bathatu ambulance ireta maternity ira collapse na inya lab eyo iruari utethio womba kuona kibwo ugeta chibitari we karibura bwa maganjo kinyete rwego nyete mwirira yo unkumai umenye yuriku inaka kama mahame the same case kichibitari ya Mwa na ingwetekia kinya kithira umite ridiro chibitari ira umbikie wikweru ari ukirumo imuto geto kailu kayo inya penkila ni Amwa kithira gankurongwa we mwene kameme no miorie tueta kumama kinyayo ya umire level to a health center ithai tukia kwaria mutongerio we kwe kuyukio tongeria ni level ya dispensary chibitari ya Kianda kana Kathi kana Nyankine ikariura bwa Munandao Ng'ambe utiwenye chibitari obura erugurirwe kariye taongelo nyakioro chibitari ya Githu twe mwaka your 14 your devolution that term o level nere yanjiririe ya dispensary niyo iri ya Kalatina the same ya Ankamia the same lakini tuwaeta onto kokongi itukwithira kwena improvement chibitari ya Mikindori chiari level emona chibitari ya Kunati na ya Mwa
ukiawite rua rembe kidori ukethira i level 4 hospital nontu botongeria bobwea we yake mantu yo konya vijana. Sport is a devolved function at county level. Thangatha igunde mwendo ntu iweta ngweta ngachoa achore kuma Nairobi na bangi antu betu baraba ithangatha bakumba kureka mwate batiaria nkeya nkabaudhurania nkabeka antu amwe nkabaira antu betu babaithi bakaurira chobine antu betu babaithi baraba tina ngwe bakaga hopinye oturo bu bwanthi tukaudhurania kanini karatu nako tukaomba kuthithiria youth tournament patrimana bachetha twaba hope ya kuona ruyu batwe thangatha sport kiti tutimenya na yita buno ntu bwaya ile bura butuma ndomba eti na mbuga muntu nane nkero ngwira kumba na mbeye pakidogo Mr. Kabui pakanya kidogo inkwelewa mbeye ke barabara chia thangatha bere wita ke barabara ngenda nonto thangatha ni nene kwina nkamia kwina muga na kwina githo na regions usionde ni ke wadi mwende shina specific needs cia akari mwanya bura akari bankamia bakwenda no kwethire tibu akari bamwa na narakalule na bagitho bakwenda nkenda mbere tutonya kirimantu igie kwagirithia ugendi no ndubo thondeki bwa barabara akari ba amuga ni mbithia specific need irokona ni umbikia kwithira ugibatongethia baigwa baisasa wene kadende ankamia na githo kadende nya kuweta mantu yara basic ya mwananchi wa kawaida ino muntu wa mwana anachakua na muntu wa TV na nyawe nachakua naenda utungata bogi mabomwiri nkia kuwa iweta mantu specific Mr. Kabui no kana twithire twina kiumia wampa ya time kiumia nkaomba gutalila muntu thangatha mantu yara akubatara kirio weta jairi ya thatu example na ntura ya mbuga tura ya mbuga thina yao iranene ni barabara no kimenya barabara ni gintu very critical kiri weti na mbere bwa muntu ukia weta ke barabara chia thangatha chia antu ba mbuga yende ne thangatha irenjwa buraba miunda ya kibirechia kwanda waru iten drainage ireti loroba munde yo kwanda waru tumbe cha chichwerwa njire gweta tia ya weta na barabara itenjawa ni antu baili imuchi umwe endi ronkuria ri kwira wa mutongeria yayete wikianto na mbere utwa dhurirere kayere yombuka ugio to chokakia na nyuma nontu irua renya ka ugiga oka kuritoa thangatha imuchi umwe urita ukia wita kire nyumba ire kombori ire ofisi ya thangatha wa DMCA wa thangatha wa ura twathurire ni nyumba ya ithe mwene MCO ni ekomborero ire ofisi ende tukiauria ingu muchi umwe toiketie nguyo te ungi loyomba gwikwa munyingo yo kitunguru ya keki thangatha ni muchi umwe wa Kabui yu toiketie ngui muntu twathurire ingui kwa MCA bangi bakithetera antu bao bakaomba kuandikwa ofisine cia county bakaona agantu ku antu bathangatha bakaria kabatithoma ithiana achiari bathangatha buru bateana bathomie bwe MCA yo twathurire ndo tonia miaka u ariga katwitite mwaka yoena twitite siasene ate muntu umwe andika asukuma andikwa county government
ate muntu mwathetera ona promotion kibara yethire bandiki ni atongeria bara tothurite mbere ya no ntotu bathangatha baikuo askuma ona promotion ngwe kiene kunora na utunea umbira mantu yeye kwagirithia ogendi ntere cia muga iri ntere imwe cia thangatha ward ankamia na bore nimbi bakaethira bakiguneka nimbi oithirite ukibabangira bare akari kirikeki ya thangatha kugairwa akari bonde bandagatha akari bankamia nimbi bire bira bakwenda muno kuringana na ugwe kwithira bakiagirithirwa kenda nabo baithira bare antu aega uningia kwithira ini nthuri MCA wa thangatha irwari na ngethira nkenda utethia antu bankamia especially the lanja nkamia ira yeto the lanja nkamia kya kweli muthetu ya nkamia yubui mno kiri ukuria kimera gito wa keirio irwari ndethira ndi wita nkaria na ngavana wa Meru nkamwira ukia kumbeka no ntokia kwelia iriguo bia biweta ke county ya Nyandarua na Nyahururu na Nairobi bibinge biriuma nkamia number 1 mbethirande kwenja to balabala tutwa ndene nikenda irio bibi komba utura number 2 ngachwa njira ya kuumba kubakira thoko ya irigo ya erere arantharene watweka ontubio ya erwa barabarene urabo gintu ite na maana kwe antwara agori bakweya bakaethira irigo biao bite areri irioga bakaethira irigo biao bite kinyangi biaga value biena rangira bibateri kwethira binyo kana quality ira bibateri kwethira bienyo bie kwena collection center na antu barabe yaba umete na umete bakomba kugura irio bira na bei kana na uguri bukomba kuguna antu bantura yankamye nkiarira ke ankamye wata euruneka wata kali egaitia eunyo lanja ankamye kaithira ndena thoko modern ya kuumba weka irigo antu baraba kuuma kuraya ya Nyahururu na baraba kuuma Mombasa bakaeya bakaethira irigo biena storage injea bitiambete kwenyanga nonto either borioga kana nonto nyabwa ukinyangwa ni antu baraba ukiluka nao nkombo tethia murimi ura akwendia irigo watuka nyamunda yawe yukaithera yukiona kabia gakura kaboleo na kuthererwa boya na muntu akaomba kukiria vali ya kieke maisha kithira imwana ate ukare ya fizi ya amurira chukuru tukiariria mantu yegi urimi kari ba thangatha ntere sharoro ndiariria amuga baba inge bo ni arimi ba majani na kuringa riboti tukinyirite turi metha ya nteto ni kwithirite kuri na matheta muthuro mungento na kururia mata kwa kari bari arimi ba majani ntere isha muga ni kiraba kuga ni mpangratano ya yeye biashara ya majani chai mheshimiwa ni antu bwaku na ni bakurira na ni baokaya thinerere kimayani kambuge irienda thina irienda solution yotongeria for instance mbuge okia kwa elia kire atongeria bara tuthurite ndene thangatha batigire muntu mwachwa kuruya andwe mayani na rebo atigira muntu umwe kinyake akwethira ethetera untu bura bwega no kakonwa yakakwe either interest yenio mbuge MCA wa thangatha ate arakia ukoni mantu amayani MCA wa itura rakiochwa kinya wa ate arakia ukonia urimi bwa mayani
ndeto ene kwenda atongeria bonthe bakaranthi tibatigire mutongeria omwe ngui yawe mheshimiwa Mpuru gutwika nwa kurwandwa cia mayani bamutigira andwa cia mayani wenka akaonwa yakagwe interest yeni ona oteyo nontu bangi betire bakira batendra kwaria bariga bakiretie monki ku dene bate kwenda ukaranthe ona open table baira antu ba mayani kana atongeria baraba bari ba mayani kira gikwenda nituthikanire na twaranirie tone ni akwina thina so watigirwo mutongeria omwe nontu nwena keo gia antu wakuriga atheterete mantu ya mayani wenka bakara yakaba mwelela mpanga ikio tuminyarira akaria untu bukara yakaba utethia antu nontu atena backup ya tongeria babangi akaonwa yakakweyutiria motive eni ona oteyo interest yekene kuona murimi mayani akurwa mayani yawe boya na utetheka boya uni ndiwari solution ya thine mayani ni atongeria the stakeholders bakaranthi kuma mutongeria ora munene kwiyo munini MCA directors bau na arimba mayani na inya machibu bakaranthi kwithira kwina kwaraniria turanie ina kwina thina na kwina kariu tukona solution lakini ria mutongeria omwe atweka nwa atigirwa mpanga nukona yakaga omba kabui katura nyoma kinyaka ithira akithe taira oma butionekana buri uma nontu bangi bamutiire betherie ni ngwe mayani lakini ngwe mayani kana thina cha mayani itethirwo ni MP yake ni kwenda MCA ni kwenda nya chibo ndenio ni kwenda nya muntu awitwa director urathuri ni arimi na ni kwenda nya arimi the key farmers baraba idene na antu baba karanthi methene imwe ukaithira akwina a way out yes kukaithira kuri na way out ya mathina yau ntere ciamuga na tukiringa ikinya tone akariba itho nontu nyabo ni akariba the larger Thangatha ward by na unique challenges muno mantu wagi bwaroi especially nterira cia gaiti na rangoto nara uko chini ni kwethirite kidogo bakinyileka mantu yorimi kwariria orimi bwa marigo kuibu buri githo indi the lower part nontu bokiaramu ni kwithirite kuri na wagi boroi na other unique challenges unio mawaria na nkiwa murimo wa Thangatha murimo yukilukite wa kanza nontu murimo yo tongeria yukuria yukarenya mwana atichiari yukarenya mukuru uratiri ntuku emwa au manthi so ikyo tuminkwe murimo yukilukite murimo yo kanza Thangatha tigitho aki ti antu bangutu aki pena thine ya rui ni Thangatha yothe tukwingi antu ba rwirwa kiberera kaba theta bathithetie BQ bakaromba pipe bakandika BQ bamikie proposal office cia rui cia county bayo mikia pipes ira barombete na mbecha ira ba allocateri bakiretero pipe iteche class kira bare ubatu nakyo mbecha ira berwe wakwika ikungerwo imutongeri ora ekuo akugite chunche au beretera pipe itiumbo batethia so imutongeri atena kiao nanto ukia kwelio tero wegomba kuwa araomba uru tethia Thangatha yegwa actually Thangatha ni nthi murungu ametharimite na ritho ria wendo Thangatha ikia kumba kuona rui utumba kuya wikua muntu akirira kuwa akiwa mpara muthetu ya kuyu mwea
gutinya mirimo ere enyanga keimera na antu bathangatha ni ariti ngui akibarenda the right leadership ya kuona into bira bibati kweya kumania thirikari ibi kumbo bakinyila na njirera bateri bitena gunkumania na bia na muntu umwe wo bathetera nikenda bikombo kinya igitenerere bateri no tukabweru ari ukia ku ari ukia ombekera ruwe ara okwa kia kwithira ndina ruwe ndi muntu umwe ndomba kwiritira ngui na rwantethia lakini ukiondetera ruwe ndina miaka 70 so iketu buthuri ruru tumbo ntethia iketu mikuwa inye yita ye intobiri abateri okinya resources cia thirikari rai bahati kuya ke muntu othangatha also matters muntu tothurire ari waito mwe eyita murume kukwenda tukwa miaka yotora ya Methusala irarigire miaka 969 na historia kie yoka kwandikwa ira wakaurire mbuka nara ya twana narakua mtu arigite miaka 969 atire Yesu areya ari anze miaka 30 kinyeru ari ngugira anjiririe no katumiariria impact iratigire nthi muntu arigite miaka 30 mantu yaraombire kwanda ntheru yeru ari inyeru ari yathetairwa yakira imanto ame fair enough indi so egita kangwenda kuwa egita ria muntu atura otongerie ne tirore kumata yanguira kaomba kurita na muntu utwathurire thangatha kambuyo nkono teno atuiketie no ntuira weke akwa kithana to murao kabwe fair enough indi dokumenya Jesu ti mtu wa kawaida so inya mapasta baile tino indi I get your point the impact era mtu ambike otia in a short while actually indi tukiaredia manto impact a biashara nonto inya bamo bakari bathangatha ti arimi yake inya bo ni athuria kuri ba matatu na kuri vijana ba boda boda na inya bo bari na no ariririe manto ya barabara mbere tutegera ndena cia thangatha barabara ishithirite kidogo zire changamoto cia biashara ba matatu indi na mathoko inyayo ngenda ugweta mantu ya ugendi ningi mantu ya kibiashara nonto inya bathangatha ni athuria ona bari arimi kabumbu duwari ingi thangatha kimwaka yo 14 yo devolution katubati kimubango na wishes chiantu katubati kwithira tugitana mbere endi kuma twi kuyukia twi kuthura mutongeri otwathurire mwaka yo 2022 atuchoketie nyuma bora bwa mbungauki eta echoka nyuma bwa atuchoketie nyuma abo ukiagwelia nyuma ama utongeri yari kuyara twaregere ino ndunya yote ya tona yetu ikie bobwea actually tuiba compare na utongeria bwawe kabainya bora twaritire kambuyo no ntokia weta thoko chieto ichianjirite wikiro kabro nambua ara twatiyirite ara chiatiyiri igekairo kabro ire yoyo mwaka yo enaiba ati kwithira plan ya kabros yari kirie kithoko chieto cha thangatha lakini chia kinyire mwisho wa chio thoko ere tari kwanjirwo igor kabro inyeru ari tegirwo itiri antu benderie intobiao tirine ngikwe ya na example na ntura kana na thoko ya mitungu
kwa mheshimiwa eto mawira ukia wite ruari ukethira arikaniria mantu awaki bothoko thai thoko ya ng'ombe ya mifugo ha modern one niwe wakwa ruari ndi umite mitungu nguwire kuendelea kuo utithuania tuimiru county imwe na Thangatha ile tuturika bwi utashtuka ukiawita kiwontingi wa i compare na Thangatha ukonia maruri thoko ukariara kabui ugaikwenya kiao ugachuria katwarumirwe kana nebura mumero wa ukuringa muturi ende we watura maisha ya ntongwembe utiri ukorona kawelo utiri ukorona rweri Thangatha ekari yigire utongeria ekurubeto bamami benderia intobia ori ugene benderia intobia oterine devolution yeire ya kuleta services close to common mwananchi batu Thangatha tutaya menya wega kana benefit cha kwethira twina devolution na MCA wetu tikaire uga kainya arai mau ya MCA barabange ontumiru ira turayendwo ene wara yetu ire kibarene gante ayonka na akawaka wonka nkauri reka bwe shwali nye mutongeria ena mathwania mega na kuona kuraya no aire antu bawe kanguonka ire kana mutongeria kabwinya mwana uraikwa mwana onkera onge ino ntuma itutwire nthi kwi mwana onkera onge kenda mutongeria yako wira ka wonka lionka wari na baba menya ura Biblia ekuwa na machiara yao na ndwaria nyecha tunywa twao no ntoite witia wirwa mutongeria no muthemba uriku awire ka wonka igo automatically ekwere mutongeria ongwa no ntwa onka bya onkuma ke unekeawe bitekoro uma bitethionge biuma bitetumi mutongeria omume mutongeria ena mathwania wiki antu kuraya na mutongeria ena nkoro enene ya kwenda otethia antu bawe kama ukiokama no ukundie mwana ukiokama no ukundie mukuru ukiokama no ukundie mwekuru ukiokama no ukundie nyamuto mwithi tutegira mantu ya biashara na mantu ya ugendi na urimi indi kiabata amiro bauga kithomo ni tugire ukiria mugongo nikenda ruyu rwithira rukinauka lazima kwithire kuri na nduki mpolo ichanuki na ichanurwa ni kithomo amu inyambo ingoiciayo na inyamo ciari ni ana nabo ni babateri kwithira bakiamukira kithomo kenda nabo baithira bari na ruyu na baithira nabo bagiukiria mugongo the state of education in Thangatha ward nkenda umigweta ningi ni yari kulengete kwithira kiagirithia na kuringa murashi kenda nio ngoji cithira cire na inya kenda itethia mbogo duwa ya tuka embrace early childhood education atwethira twino tongeria bubwe kwa kuumba kubanga kithomo kwanjiriria ana baba nini banasari kangwenda kwira nya resort cha class 8 kana 7 kana grade 7 kana grade 9 itethira chiethina no ntu thina ukiakona muteo kiuma
mathangu thina irero imirine mbwe nkia kunenkerwa kanya ko tongeri bathangatha nkabanga thangatha kithomo kia thangatha na kwamba kwanjiriria kuona ana ba ECDs environment yao ya kuthomera ikethira ye conducive na mbuge nteanthithia mezira mutongeri ora ikuo aumbite kuthithia ubora kwa kao tochokia nyuma kia kulikana kabwe nontu umbirire kwenu ni ridiro so imukario thangatha ukio flashback ndo ngwetekia teka nware akaume miaka mbere ya mutongeri atomunya na mheshimiwa Kidunya panjiriritie waka gintu getawa ECD centers nenya twe kurita Kidunya twathura mheshimiwa etwa Kayana arai arone yari nguinjea nontu kwira wonwe mugambi umume eya onara mutongeria aria mathwanio ya kianto na mbere etirite kinya riu eya still nyawe anjiriria waka ECD centers. ECD center ni whereby kuna classroom, kuna a play store tools, kuna an office na kuna ndawa kuna classroom, kuna office, kuna play store, then a staff room. Bibyo mheshimiwa Kidunya anjiritie na mheshimiwa Munya. Kayana ekweya na kiraito bakinye mukinyora nonto ibenda kithomo. Actually kithomo ni kyo backbone ya weti na mbere boy ni society. Utio society kana muongo yumba ukinya yote ku embrace kithomo kana yote wikira kithomo twe kuthura mutongeria o twathurire mwaka 2022 ekweya atuchokie nyuma rangi yo twakira classrooms from an ECD center twachokwe nyuma ringi wakirwa classroom. What a shame. What an awkward thinking. Ndio wanda thurwa ndi mutongeri kande mheshimiwa wa Thangatha Ward nkahakikisha environment irana beto ba ECD pakuthomera is conducive and is favorable kire mwana kuthithia boya ki mathomo nkenda elaborate na mbuye nkaithire nyende na sensitization ya arimu ba ECDs nkaithira ndi na retreats che kuthithia benchmarking ya naran kuona Kiambu kwina programs ijega cha hali cha udud education na nkenda elaborate tofauti ya ECD center na waki wa classroom nimbi nontu no kuthoranga ikutho mutatara ya waki wa classroom okay kwa ile tu ya for instance bonda wa a play store mwana ekura nenda okura not only ki mathwani yake kyo Biblia yuwa na Yesu arakura ki mwili akenda wi Murungu nanto mbuge iwo wetia
mwana ethira ena antu kwawe kwa either uchethera nikenda nyumba kumenya talents mwana wake develop atika develop kiri akiwe kie ake kana ki mathwanio ake batinya ki mwiri ukomba kumenya ri mwana oifu timbo endete imochetho ywa ukuchia muri au mbekia kuumba mwana wage take developer not only ki mathwanio batinya ipati cha mwiri. 2 classroom kutena antwara mwarimu ombekio karathi abanga lesson plan yakie yeretete kuritana mwana kinya mwarimu na kwenda ena antu habitable na environment conducive nikenda akaomba kubanga ngwe kienjea yotethia mwarimu ya utethia mwana o akethira ena antu au karanthi ageka mauku yawe akabanga lesson plan mwarimu ti umwana urake yeru areke mauku nthi kana eyethia aloami kana aturo karanthi na ara nthi muthetune umwe nana mwana ona abatinya kwiririria kwa mwarimu kuringana inya na level ira mwarimu wari. Number 3 kangwenda kueleza mwanyo classroom na Hanini CD Center kinya ofisi mwana muchiari atumba kweya na mwana eya anjiria kuelezerwa thina cha mwana okie kire ana bange kubati kwithira kwina antwara mwarimu okumba karanthi na mantu ya yonthe kabwe ni muntu arekeretie an expert abangite akawa for a child to develop well kana akure mukurire yo mwega yekithomo ukaethira kwina classroom aki ni kwithira kwina antu witwa an ECD center. Sure. Na I get your point na nkona mwanya gatigati ka ECD center na classroom indi mwerekeria mbira matha yetu ya utupa emetupa kisogo aibu muswahili auga indi mbira uruta ugambi bwaku bwa muthia kana parting shot na kimoni moni duitonyetege ngurumanio cia gisiasa na nigukurukira tikiti ya kiama kia no peu. Why no peu? Mbere kambwe muthongo wire bands of the same feather flocks together. Kiama kia no peu kage championa kana kiarira kia mantu yarani mwenda onto yeta bendete mutongeri okyo kwi mantu athithakia mwanka inyani yangwiria na nkaiririria gukara yawe. Example imbetaneitie nwe closely mwana oki last born yagurwe na miaka yana mbuga airiji kuma between 32 to 35 lakini ukiaweta kwa mutongeri okia makeno peo yawe mheshimiwa Mporo Abori kaithira kwina ana panini bamupatene nya miaka 10 bakuria kwawe bagekira na bakathoma na ndegwa kuruthiria ndaigwa na baba mo batebethe batebaina bange from a very needy family na kabui onde nkoro
mbendete ya utethia kana ira yitagwa heart of compassion. Amu heart of compassion enkienda ugambi bwaku bumuthia nonto bwa nteto cia thaithatu nkona indeka ijiri itigere in the next 1 minute ugambi bwaku bumuthia. Thank you. Ugambi bwaku bumuthia kankuromba na kwini antu bathangatha pampe kanya mwaka 2027 batongerie nkari ya MCA wao mbaire ibakwenda mutongeria urakaomba kuthetera interest chiao at the County Assembly of Meru. Mutongeria ena sauti ya kwaria mantu yara yabaitithia na mbere. Mutongeria atiukira na mutongeria ena nkoro enene akamenya thangatha ti muchi wake, thangatha isaindie muchi yawe kayao akaelia kiao na nkoro wendo na mutongeria akuona kuraya ara muongo yubati weta na yukaethira yoyo akeguni na mbuge nwete ungi ni Mathew Mwendo nto yueta urabu ichi atekira urabu ibo semete bwa ikwa abo mutongeria uramu mero wire mura ne turia na ngai na kuma nkoro kwa nthaka ibu iche turia ngai denio na nkoro imbomi pio tekira metho ya rume nkathetera tubathangatha na thangatha ikamenyeka onde muntu thangatha agaikumairia kwithira ena mutongeria akumba wiki antu kuraya. Amu kuraya twetite ni ikinya gwa ikinya na mbire mutegeri wetu ni bwega nontu boitani na batwi ikinya gwa ikinya ntuko ontuko na gututhura nontu bwaku tugitwika nyombe nteto itongeretie kathetune ka Amiro mubango yukari nkathi ya nopeo na rua tukumurika mbatikano ya thangatha ward ritho rigitegera nkindano nene ya siasa 2027 bita wakabwe mutharimi mugeni wetu aukari Mathew Mwenda Igweta witonyetie kiri ntangurutano cia gucwa itike MCA wandia thangatha gukirukira tigiti ya nopeo kolilo gwitana mbere guthingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Inkwendere ugoro bubwega.